sana. Nimesikia haiko vita tu ya hapa Kongo, ni vita ambayo inakamata nchi kenda ambazo zinazunguka Kongo na kuifanya ampira iba Tutsi. Tunakomprendre. Na ndio maana hawakuridhika wakati walikamata Uganda, Rwanda na Burundi mpaka wakaivamia na Zaire. Mnasikia? Eski mnasikia? Ndio. Na vita hiyo sio vita tu ya Wakongomani peke yao, ni vita ambayo inawalenga Wabantu, parce que vita yetu wanapigana leo, c'est le peuple nilotique, le peuple éleveur, le peuple pasteur, le peuple nomade, le peuple guerrier qui s'affronte contre les Bantous, un peuple paisible, sédentaire, cultivateur. Alors c'est deux fronts qui se passent en Afrique. Alors mzungu anapenda kurekolonize Afrika akitumia tena wa Afrika wenyewe wako na roho za mbaya sana za shetani, ni hao Watusi. Na ndio ndio wasikia wameoa hapa ndani ya Mali, Watuarege, nani Bambororo wako hapa Sudan. Mtasikia Bambororo huu nani na jihadisti wako pale. Utasikia nani Watuarege kule nani Mali. Hao wote wako napigana, ni le peuple politique wako na affronter le peuple Bantu. Hapa wao wamlenga sijui waema, ce sont des mirotiques, même si c'est comme si chez nous on nous appelle les Bautu, les Baunga, les Banane, les Bafulero, les Babembe, les Nyene, les Batusi, les mirotiques, Waluba, Wangwandi, Banani, ce sont les peuples Bantu à l'époque. Même chez les peuples mirotiques, il y a les Tutsi, il y a les Hema, il y a les Maasai, il y a les Mbororo, il y a les Touareg et tout comme ça. Mais watakwambia dunia alifaa juu ya falsifia histoire, na wakisha falsifia wapate parapia kujitunga ndani. Tunawatambua sasa. Niko nawaambia leo, hii effet yako hapa Muhongo, ile hapa province orientale. Gouvernement kwamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo ririmo n'umutwe wa M23. Ibihano byafashwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika, birareba Bertrand Bisimwa uyobora umutwe wa M23 na Corneille Nangaa uyobora ihuriro Alliance Fleuve Congo, birareba kandi Charles Sematama uyobora umutwe wa Twirwaneho. Imitungo bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izafatirwa kandi birabujijwe ku munyamerika uwo ari we wese cyangwa ikigo icyo ari cyo cyose kugirana ubucuruzi nabo bafatiwe ibihano. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika nayo yatangaje ko ishyigikiye ifatwa ry'ibyo bihano, bivuze ko ababifatiwe nta burenganzira bashobora kubona bwo kwinjira ku butaka bwa Amerika. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Imari ya Amerika riragira riti: twamaganye ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo n'abayigize barimo umutwe wa M23 bakomeje gukora intambara imena amaraso kandi bagateza inzara n'ubukene mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru ubucamanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwatangije iburanisha ry'abantu 25 barimo abayobozi bakuru b'umutwe wa M23 barimo na Corneille Nangaa wa Alliance Fleuve Congo ucirirwa urubanza adahari. Inkuru irambuye Jimmy Shukani Bakomera. N'urubanza rwatangiye kuri uyu wa gatatu mu murwa mukuru Kinshasa, rurabera mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Ndolo muri komine ya Gombe. Ubushinjacyaha muri Congo bushinja bamwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa M23 ibyaha by'intambara no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, kwica no gufata ku nguvu abana bari munsi y'imyaka 18 mu bice uyu mutwe ugenzura mu burasirazuba bw'igihugu. Ubwo urubanza rwatangiraga ku nshuro ya mbere, Minisitiri w'Ubutabera Bwana Constant Mutamba yasabye ko abaregwa bose bayobowe na Bwana Corneille Nangaa Yebulo wahoze ari umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Congo Seni, ubu akaba ari umuyobozi mukuru w'ihuriro Alliance Fleuve Congo rikorana n'umutwe wa M23. Abagenzi bo kwari 24 bakubwene gihugu bw'abakongomani. Uyavuga ko abo bose bashinjwa gufasha umwanzi w'igihugu ari w'u Rwanda. Ibyo dukora byose bikurikiza
gukurikiza amategeko. Gutangiza urubanza rw'abarwanya leta kandi bashyigikiwe n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda ni ibintu byari bikenewe cyane rwose. Ikindi kandi ababishinzwe bakora ibishoboka aba baregwa bose babacye ubwenegihugu bw'abakongomani. Abandi bari ku rutonde rw'abaregwa barimo Generali Sultani Makenga, umuyobozi wa gisirikare wa M23, Colonel Willy Ngoma na Lawrence Kanyuka, bombi bavugira M23. Ubushinjacyaha bwemeza ko aba bayobozi ba M23 bagize uruhare rukomeye mu byaha by'intambara, bubarega gutanga amategeko ku babakuriye. Muri urwo rubanza hararegwamo n'abandi leta yita abafatanyabikorwa ba M23 bafashwe batarasohoka mu gihugu. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za M23, uyu mutwe uvuga ko ibyo baregwa na leta nta shingiro bifite, ahubwo ko urwo rubanza rufatwa nk'aho ari ikinamico ikinwa n'ubutabera bwa Kongo. Ku ruhande rwayo, M23 irasaba ko ubutabera bwa Kongo ndetse na bamwe mu bayobozi barimo na Minisitiri w'Ubutabera bafatirwa ibihano. Uyu ni Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, akaba n'umwe mu baregwa na leta ya Kinshasa. Le gouvernement a des stratégies. Donc la stratégie du mensonge et l'autre de créer un climat de terreur. Guverinoma ya Kongo ifite inzira ebyiri. Iya mbere ni iyo kubeshya, iya kabiri ni ugutera icyoba mu baturage. Nibaza imbaraga Minisitiri w'Ubutabera w'igihugu cyose yashyize mu kuburanya abantu badahari kandi n'ibyo bashinjwa bidafite ishingiro. Ibyo ni uguta igihe cyane. M23 kudushinja ibyaha by'intambara, gufata ku ngufu n'ibindi bikorwa. Ibyo bashaka kugeraho ni ukutwangisha abaturage. Ahubwo icyo dusaba ni uko urukiko mpuzamahanga rwafatira ibihano bikwiye abayobozi ba Kongo ndetse n'ura Minisitiri w'Ubutabera. Bamwe mu banyapolitiki bo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo ntibemeranya n'iki cyemezo cy'ubutabera. Barasaba ko abakora ibyo byaha babanza gufatwa bagashyikirizwa ubutabera. Wilson Twitegure n'uwo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi Chapwe, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Nibona nk'ubufindo bw'ubutegetsi bwa Kinshasa burimo buri gukora. Bashyize urubanza rwa Corneille Nangaa n'abo bafatanyije ku rukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa muri komine ya Gombe, ariko Nangaa nta nuhari n'abandi benshi nta n'abahari. None se ahubwo niba bakatira bazafungirwa he? Nosi nibamara kubakatira intambara zirashira. Uyu munyapolitiki kandi yongeraho ko imbaraga zikoreshwa mu gukora ibyo yise ko bidafite ishingiro zagakwiye gukoreshwa mu gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu duce two mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo bagomba gukora ni ugushaka ikibazo kw'intambara. Bamara kubona ikibazo cy'intambara niho wenda bari abantu bazabashira imbere y'urukiko. Ushira umuntu imbere y'urukiko atari bwitabe si bimaze iki? Bwana Cartel Chimanga, umusesenguzi wa politiki ya Kongo, yabwijwe ry'Amerika ko icyagombye gukorwa mbere y'ibindi byose ari ugushakisha baregwa bagashyikirizwa ubutabera bakaburana bafunzwe. Quand la justice de la République démocratique du Congo prend l'initiative, iyo ubutabera bw'igihugu bufashe umwanzuro wo gutangiza urubanza ku bantu badahari, ntacyo bimarira abaturage, cyane abantu nka M23 bayoboye umutwe urwanya leta. Nge ndatekereza ko iba ari uguta igihe ku busa, ahubwo bagakwiye kugarura umutekano n'amahoro, ibindi bigakurikiraho nyuma, kuko nibyo abaturage bashaka. Uru rubanza rutangiye mu gihe agahenge k'iminsi 15 kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gakomeje mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 ihanganye n'ingabo za leta FARDC muri teritwari za Masisi, Rucuru, Nyiragongo na Lubero. Amasoko atandukanye ya societe civile mu bice biyobowe na M23 naho FARDC na Wazalendo bayoboye yemeza ko kuri iyi nshuro aka gahenge karimo kubahirizwa ku mpande zombi, cyane ko nta rusaku rw'imbunda rwumvikana muri ibyo bice. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.